Arakoze cyane Pastor Doni kuduha umwanya n'umugisha. Yakoze cyane Pastor Ruganza ku ijambo ry'ihumure yatubwiye. Mwese kandi mwakoze kuza no kwitabira kwihanganira condition. Ndabona hari abantu benshi bari hanze, ariko nanone nsabe abana bacu b'abasore n'abaturage ba hano nimubona abantu bakuru n'abashitsi mubimukire. Hewe shema n'icubahiro byo kuyobora uyu muhango wa kabiri wo kwibuka ko nabivuga intwari yacu Generale Rukunda Michel bakunze kwita makanika. Ayo yose naye niwumva tuvuze makanika, niwumva tuvuze afande, niwumva tuvuze Generale bumve rwose ko ari we turi kuvuga. N'intwari rero n'intwari yasize ibisigo byinshi, n'intwari yarangije neza, n'intwari twibuka nk'abanyamurenge yuko yakoze igikorwa kinini. Reka mbibutse amagambo menshi yagiye asiga tutazamwibagirirwaho. Ku bari hano wenda batabizi, niwe yari koloneli mu ngabo z'u Rwanda, mu ngabo za Kongo. Yarwanye mu Rwanda, ahagarika genocide mu Rwanda, arwanya akarengane, arwana ziriya ntambara zose za Kongo. Nanone ahabwa ipeta rya koloneli. Hariya mwumva za Warikare na za Buni yarahakoreye, barwanira hari amabuye, ariko yemeye gusiga ibyo byose aratabara. Ubwoko bw'abanyamurenge kuva mu 2017 bariko bicwa, leta itarimo batabara, leta ibamereye nabi, yemera gusiga ibyubahiro byose, benefit zose z'umukoloneli, aragenda aratabara. Murumva atari intwari? Ni naho yavuze ngo kirazira guhabwa kuba koloneli uhembwa ufite ibyo ufite byose n'amabenefit kandi ubwoko bwanyu burimo kwicwa. Ahitamo kugenda. Yarongeye yaravuga ngo hari igihe kwirwanaho bizarangira. Timubyibuke. Yaravuze ngo hari igihe kwirwanaho bizarangira, tukarwana nk'amadubu, tukagera natwe tugatera, tukareka gusa kuba twirwaneho yo gutegereza ko badutera kugira ngo twirwaneho, ahubwo natwe tugatera. Kandi biri kuba ubu ngubu kugira ngo kwirwanaho ntibikiri ibyo, ahubwo natwe dusigaye turwana n'abandi. Siko bimeze? Yaranavuze kandi ngo tuzarwana kugeza ku mutoni wa nyuma w'amaraso. Ibyo ni ibintu bikomeye tuzamwibukiraho. Rero mwakoze cyane kuza kumuhesha ishema no kumwibuka. Reka nanone nsabe abafite gahunda yo kwinjiza ifoto ye bafitanye bari kumwe na Oncle Kizingabo bariyizi, nibagende bayizane. Uri kuwanga bw'ibyuma yadushiramo akaririmbo. Hari umwana wamubwiye amakuru neza, wagiye mu mwuka atangira kumubwira, aramubwira ngo buryo umaze kugenda ngo twirwanyeho, ngo Minembwe ngo turayifata. Yari kuri connection y'umwuka amubwira ati nubwo wagiye Minembwe yari tuzahaje, ariko iyo buri bitero ariyo etikota ariyo etamajoro twarabikoze turayifata. Ngira ngo naho hari nawe byaramushimishije, nibagashiremo hanyuma abo bafite gahunda nabo binjire. Urakoze. Umejengwa naye Mungu. Hautaizi ntabwo kazaza tukakutura.
muzi ibintu bimwe mutazi. Iyo tubisbinira hano hazaryoha cyane. Mwari mubizi? Nagira namwe muje kumva. Mumanuke mwese mukwire muri aya mayira nari inyuma tugiye gupanga indebe hano. Mugihe bahaye bapanga indebe aho yaragejeje ahakomereze ako naho mubyinire hano mu rusengero hose. Yes. Mariko tugere gupanga indebe hano. Muraka ngweko vugira. Bwana sifiwe. Amen. Badukase tutaragera. Mwe mukomeze muze hano gato. Bwana sifiwe. Haleluya. Twari tugeze umwanya nyawo pasi Imana muri ijoro umugisha kutuoge. Bwana sifiwe. Mukomeze kuzimuza tutangeze haleluya muri kumanuka. Bwana sifiwe. Generali makanika tugomba kubibuka tukunyuma hose. Takomate twagere isirimu tukabura bakubira nati twabona mukomeze manuka twabona.
bawugisha mwicaye mutuze tugiye kuja mu mwanya mwiza twese turakuze nagira mu masaha kuko tugomba kurangazwa n'ibindi bigiye kugira murabona hano baracyakeneye ko bapanga intebe nubwo umuntu yabama avuga ubutumwa ntibibarangaze abazana intebe barakomeza bazizana umutuzo turimo twumva ijambo ry'Imana ntibibarangaze reka nsabe Pastor Prosper atambuke asabire umuvugabutumwa mbere ko atambuka gasabire ijambo ry'Imana. Nyagasani Mana yacu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu tugushimiye umwanya mwiza waduhaye tugushimiye bariya bose bahamagaye mukamubwira bose abakoze gufatikanye bari gutamara bagendera bagire neza bagukiza umuvugabutumwa mu izina ryawe kugira ngo ukoreshe igikoresho cyawe avuge nawe umuvugiramo kw'Imana imitima ibabaye ihumurike abafite agahinda batahana ibyishimo wigaragaza nk'aha icyubahiro kuri cyawe mu izina ryawe Yesu Mwami. Rakoze mwica dutuze hari utuntu babahaye tw'urumuri mwoye muturetse baraza kubabwira igihe muducana abadufite ntimuducana ubu baraza kubabwira igihe muducana urakoze dutuze tumija mu Imana. Bwana asifiwe sana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana abatambuka ntacyo badutwara ubundi naba babaza ngo dufatikanye ikiza kuba ikibazo nuko wowe wicaye uza gusakuza cyangwa ukavuga ariko ugumaguza n'abicara n'umvaje ntacyo bitwaye. Amen. Dufite umwanya mugufi ariko turavugamo amagambo make ariko twatekerejeho. No burya ikintu kigize umuntu ni ukureba hanyuma agatahura ibiha bikorwa. Icya kabiri ugatekereza birya bikorwa ukagaruka ukabyigeraho. Wamara kubyigeraho ukareba inyuma zawe ntituze kujya birivuga ngo umuntu ndakamenya inyuma ye kandi abakuru bacu mugana baravuga ngo umuntu abinyuma. Bwana asifiwe sana. Wowe wayondeye buri wewe ariko wowe nyawe ni inyuma. Ibi turimo nasaba ngo buri muntu wese Bwana asifiwe sana agaruke yitekerezeho. Amen. Nibajijwe se ko twicaye duterana twekwegeranye twegute muri ubu buzima ariko hari uduteranije utumye twegerana dushaka natwe kubamo. Naho wowe cyo kibazo cyo kubaza wewe umwanya twicaye twabuze aho twicara twatwibuka mugenzi wacu umuntu umugabo nkatwe. Bwana asifiwe sana. Wabayeho nkatwe wavutse nkawe ese nyuma yawe kuko turi inyuma ye ubundi tukiri kumwe nawe ntakiri imbere yacu natwe turi imbere ye aho turi inyuma ye. Amen. Nukuba umuntu wese utekereze icyo kintu. Bwana asifiwe sana. Ube nawe inyuma yawe hameze hati zo dukora byose inyuma yawe nakiba kuvuga wowe inyuma yawe ntayari makuru ahari hanyuma tubone gukomeza ibindi gusa ariko tuzagutekereza inyuma yanje ko baravuga aho ntari ntahandi. Kabisoma ijambo ry'Imana ndatwara umwanya muto kuko gahunda yacu irihuta. Dusome urwandiko rwa Filipi ibice 3 umurongo wa 20 ni wowe wonyine mvugaho. Ibice 3 umurongo wa 20 haravuga ngo naho twebweho iwacu ni mwiza. Icyaka aravuga ngo niho dutegereje umukiza kwaza ari we mwami Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Shaka mbibutse ko ibi turimo none turiho ariko kubwigihe gito ariko rero haraho tuzabaho. Bwana asifiwe sana. Hano ku isi tuhariho mu gihe gito ni umwanya muto ariko
haraho tuzaba igihe cyose kandi icyo gihe kugira ngo tuzokibemo Bwana asifiwe sana hari ibisabwa mwanditsi yavuze ngo naho twebwe twicaye arabanga iwacu ni mu ijuru reka twibaza ko turi mu ijuru iwacu ko ari mu ijuru ariko tukaba dutuye hano ku isi amen niyo mpamvu yavuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru bivuga kuko mu isi tuyirimo tuyifashe nk'igihe gito tuyirimo kandi tuyirimo umwanya ugenwe niko umwanditsi yanditse aravuga ngo iminsi y'umuntu kubaho yategetswe n'Imana kandi wimishiraho urugabane ngo atazabasha kureka wanasifiwe sana nifashishije iyi si turimo si wacu nubwo mubona turi muri si wacu kandi ahantu hatari iwawe kandi ahantu hatari iwawe ahantu wawe gusa n'umucumbitsi w'abana ni amahoro kandi biroroshye beneho kugufata uko bashaka biroroshye beneho kugutunga uko bashaka biroroshye ugucumbikiye kukugenza uko ashaka kuko turi iwawe amen umwanditsi umuririmbyi wa 396 mu ndirimbo zo gushimisha yaritegereje aribaza igitero cya mbere aravuga se nihe abizera bazaza kuba bitewe n'iki yari yatekereje iyi si ijambo rya mbere yaravuze ngo ntaho abantu bashobora kuba kuri ino si aritegereza icyaka aravuga ngo muri ino si ngo huzuye amakuba ngo kandi ayo makuba ngo ntawe ushobora kuyihishyira kuri hano ku isi Bwana asifiwe sana aravuga ngo mu isi naho izago bitagera kubera iki Bwana asifiwe sana wibuke neza ko gupfa kw'abantu kwavuye igihe Imana yabwiye Adamu kandi nasomye ijambo ry'Imana ryambwiye ngo umunsi Imana yigira umugambi wo kurema Adamu yamuremye iravuga ngo tureme umuntu ase natwe Bwana asifiwe sana bivuga kuko umuntu yari yararemwe kugira ngo azabeho iteka Imana irema Adamu imurema ifite intego yo kuzabaho iteka ariko ngo bukeye Adamu ngo aca kuri ayo masezerano Bwana asifiwe sana Imana imusezeranya ibyo kintu kuko yari ku isi yamubwira ngo isi uzayibaho ugenda uzayibaho urabikora kuko yamubwira ngo isi nimeshejeho ibitovu isi uzajya wishyuya kandi ikindi kigeretseho aravuga ngo nta kintu nyuma y'icyo uzapfa amen uzapfa kandi Bwana asifiwe sana umuntu gupfa ku isi yari atandukanye n'Imana ariko uyu mwanditsi icyanshimishije kuko Imana yari ifite umugambi wo kurema abantu kandi ngo yari ifite umugambi kuko umwana w'umuntu azabaho akazabaho iteka igihe cyose yavuze ngo naho twebweho Bwana asifiwe sana abemera Yesu Kristo abamenye icy'urupfu maze muri nosi icyo Imana yavuze bukeye Kristo ngo araza atungura abantu sinshatse kwita mfite ijambo ntashaka kugira ngo mbabwire Bwana asifiwe sana amen Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo aza kugira ngo aturuhure muri iyi mibabaro y'isi Bwana asifiwe sana yongera turemere ubuzima bwo kuzabaho kandi iteka yongera azane bwa busabane bw'Imana burya twari twatakaje igihe Imana twatandukanye nayo muri ya ngozede Bwana asifiwe sana aravuga ngo ubwo zose abantu bategerezwa gusubira muri wa mwanya wabo wibaremera urupfu rw'iteka ngo uruzana irukuraho rwari ngirubumbira muri Yesu Kristo Bwana asifiwe sana ngibarira mu beza Yesu Kristo barapfa amaze gupfa arazuka Bwana asifiwe sana ugiye gusoma amen abahebura Efeso ibice 2:6 haravuga ngo kubwo kubatizwa kwa Yesu Bwana asifiwe sana kubwo kubatizwa kwa niho habumbiye Bwana asifiwe sana bwa buzima bwacu
twaratakaje muri Edeni kugira ngo tuzasure tubeho. Araba ngo iyo tubatijwe mu mazi ngo tukongera tukazuka tukava mu mazi ngo tuba tuzutse muri Kristo Yesu, twongera duhabwa bwa buzima twari twaratakaje. Rero umuntu aba kuri ino si ariko afite ahantu hazaba, afite ubundi buzima. None tukaba muri ino si turi mu kibuga abandi babayemo, kabaga twibuka abajenerali bacu. Bwana asifiwe sana. Bakundwa bakristo, reka mbubwire ngo turi kwisi kandi tunezererwamo, ariko ndashaka kuza ko atari wacu. Rero iyo umuntu atari wacu, Bwana asifiwe sana, twese twiteguye kuzotaha. Iyo umuntu ahategura kuzotaha, azategura n'ikizamutunga igihe azaba. Amen. Sinzi niba munumvise. Niba turi kuri ino si turi abashitsi tugenda, ni ngombwa ko wewe uyiriho none utunga ubuzima, urema ubuzima bw'igihe kizaza. Bwana asifiwe sana. Nta kintu kizagituma umuntu abaho. Umuntu abeshwaho n'ibikorwa bye. Bwana asifiwe sana. Umuntu abeshwaho n'imirimo ye. Umuntu abeshwaho nuko yabaye. Abakuru bazango bamugira neza ngo uzwisanga hehe imbere. Tuzamuri Imana cyubahiro nimba mwamwumva. Nukuri kose ntitugire ngo ibi dukora, Bwana asifiwe sana, gusa ndaki turi kumuzana. Uyu muzani wawe umunsi bazagushaka ni igihe tuzabaho mu buzima buriho. Iyo umuntu rero apfuye, Bwana asifiwe sana, iyo umuntu apfuye ni ukuvuga ngo ni ikintu cya mbere kiza kigaragara. Bibiliya ivuga ngo dupfuye ngo tuba tuvuye muri ubu buzima ngo tukaja mu buzima bw'iteka. Iyo umuntu apfuye rero abasize iyi si akaja mu bwami bw'Imana. Rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye muri twe tuzatumenya kuko atashe gutaha. Rero ndaza kuvuga harimo ikigira kabiri, iyo umuntu apfuye tuzatumenya kuko ari isezerano Imana yadusezeranije iteka ryose. Iryo sezerano rizahinduka. Imana yaravuze ngo tuzaba, yabwiye Adamu ngo gupfaho uzagira gute, tuzatwibuka kuko urupfu rwayo tuzaba tuzifite n'isezerano. Icya kabiri, iyo urupfu rubaye haba ijambo rya gatatu ryitwa ngo ni icyigisho kuri twebwe twicaye nawe nashakaga ngo dusoreze. Amen. Iyo umuntu apfuye uza wibwira kuko wewe ejo bizabimeze bite. Amen. Bibiliya narasomye irambira ngo Imana ije kurema yaremye ibintu bibiri kandi ngo byombi birabangikanya. Bwana asifiwe sana. Ngo ibishiraho hanyuma ngo irema amakuba n'izishimo zo mu munsi mubi n'umwiza. Iyo Imana avutse ngo iruhande rwe haba hari umunsi wo gupfa, kandi iyo wayikura ya minsi wayikurana haba hari umunsi wawe ugutegereje kugira ngo uve muri ino si. Bwana asifiwe sana. Ariko aravuga ngo igitangaje ngo izo zose zibikora ubwira umuntu namara gupfa ngo ntakazamenye ibiri inyuma. Ibiri inyuma agabisigarane batwebwe duhatunga amakuru none ko muranumva neza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye hajya ya mirimo dukora icyo duhadukora ni ukugira ngo dusige abazosigara ejo bazasigare bavuga kandi ntibakifate ku mata. Hari abantu bari mu kubaho, abakristo benshi, abantu twamenye Imana, abantu b'abagabo, abantu bafite ubwenge kandi abantu bamenye, bakibagirwa kuko namara gupfa inyuma yiwe hari amakuru azosigara avuga. Ese muzamwibuka kuko iyo tumaze gupfa hari abandi bazasigara. Amen. Uzawibuka kuko hari abandi bazasigara bakazavuga amakuru yawe warayipfuye. Sinzi niba mwamuntu muzukuru iyo twicaye gutya Imana ishimwe yuko abo tugandanye abo tuvuga amakuru badusigiye amakuru kugira ngo. Amen. Uzabumva ubukristo bwawe, uzabumva aho uhagaze, uzabumva imirimo yawe ifite amateka abandi bazasigara bavuga. Bwana asifiwe sana. Nawe ijuru Imana niyibizi. Bwana asifiwe sana. Kubaho kwacu ko mu ijuru Imana niyibizi, ariko kugira ngo tubane ku isi ni ukugira ngo numara kuhava. Bwana asifiwe sana. Abazasiga bazagira icyo bakuvugaho.
niba utazobitegura ndakurahiye n'ubuzima bwawe niyo mpamvu abantu baza gukemanga kandi gutanditse titwoba ngo turi abakristo abantu b'abagabo b'abakristo ngo tuzoduterana hanyuma abantu numara kwerekerayo icyo kintu zagitinya cyane mu buzima bwa none guca ku bandi bakugeraho bagaceceka warenga bagasigara bakaba nubwo bakuvuga ese uzumenye ibyo bavuga iyo abantu baguciyeho uzumenye ibyo bavuga kuri wowe ari nubwo uzirengagiza urabizi ni wowe witeguye kuko ni wowe ubareza ibyo wanasifiye sana rero iyo umuntu apfuye uzuhagarara ubanze wihisomo uvuga ngo sinduka agiye ibi bamuvuzeho naho jewe ese naje nimara kugenda nzoteranya abantu bangana wanasifiye sana amen ngiye gusoza ijambo rya kabiri iyo umuntu apfuye wanasifiye sana nasomye ijambo nambaye ngo iyo umuntu apfuye ngo ni wakibaho iyo dupfuye rero niho tuzatubaho wanasifiye sana mureke mbabwire niba uzonyine urasobanura ukundi hari ese uwo batu bwanje mbora tahari muzi kuri ko naje gusaba kubaho umuntu mugiye bigenze yapfuye iyo muza gupfa abantu bose so tubabona akayapfuye rero bamuhone nabone turabwira gute turakumuhamba yari umuntu mwiza yabanaga n'abandi yakoraga gutya abantu bakatangira tukamuvuga akaba mwiza cyane kandi akabaho tukajanwa yuko tutazvanwa yuko umuntu yapfuye tujanwa yuko yivuye amen uko se sensoje iyo umuntu apfuye niho akibaho kandi breve ifatika niyi turimo ndugu yangu mwene kataje kandi zarana muzukuri je no wabira mwene sinigeze mubona sinamu ariko bunyine wo mumbaza nuko abamukubwira nkaho nigeze kumubona nagira ngafutse kugeza none kandi cyantangaje uzore bunyine n'abana bacu baramuzi nuko yapfuye amen iyo umuntu apfuye reka mabwira bene data iyo umuntu apfuye ntabwo apfuye ahubwo niho agiye kubaho niho agiye kubaho ese ubwo wowe numva tuzavuga ko Imana ibaze umugisha niba upfuye utangira ngo yuko umuntu utangiye kubaho rero tegurwa kubaho kwawe kugira ngo abantu bazavuga amakuru yawe ariko ntibakibagirwe vuba ishano n'umuntu w'umugabo ubahana abandi bagabo babaye bakazavuga buri munsi ariko baje gupfa ukibagirana nkaho utigeze kubaho kubera iki nuko utabitegura Imana ibaze umugisha mu mwanya twice hano bitubere isomo tegura kubaho kwawe kugira ngo nawe Bwana sifiwe sana uzavuga nk'uriho kandi abantu babakura ugira amateka mu bana kandi amateka niyo yayanda kuba twatura ituma twatuga Yesu Kristo nuko yagize cyakora arapfa arazuka aturemera irembo ryo kujamba nuko yapfa Bwana sifiwe sana bayo Shuwa na Ibrahimu n'abandi bose twari bose tuvuga nta muntu uzubitwari atarigeze gukora mwagaho n'amara abantu bamuvuga ntituzakuvuga cyo twatuvuga kuko benshi bamaze kutari abandi bavuga ibyo itari byo nuko tugatubona ariko numara gupfa imirimo yawe yonyine izosigarira gute ibabura munaka hari kandi ikuremere kuba ku buzima bw'iteka Imana ibaheze umugisha kandi arakoze cyane Pastor Pijama ry'Imana byiza twumvise Imana muri umugisha nagira ngo mbere yuko turangiza kino kipindi cy'itorero mwese muzi hari indirimbo yasize y'amateka murayibuka yo mu gushimisha ivuga ngo data buri nzamukorera ndacogora mureke twiririmbe abayizi batuje imbere iyo yonyine tuyisubiramo nituyirangiza turaza kumva Pastor Charles adushyira mu Imana tuzaba dushoje igice cya mbere muhaguruke turirimbe iyo ndirimbo dusoze igipindi cy'itorero k'umukozi w'Imana tumwibukira ku ndirimbo yakundaga cyane kandi yaririmbaga mu giterane murakoze
indutuje imbere nayi iba kuri kangahe 271 ubw'Imana z'Uwiteka